Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 iri gukora ibishoboka byose kugira ngo yisubize uduce twose yari imaze iminsi yarambuwe n'ingabo za Kongo, aho zifatikanije n'imitwe yitwara gisirikare y'iterabwoba ibarizwa ku butaka bwa Kongo ndetse n'ingabo z'Uburundi n'ingabo za SADC, ariko M23 naho yari imaze iminsi yoswa igitutu, iri gukora ibishoboka byose kugira ngo irengere abanyagihugu kandi ice intege izo ngabo za FRDC ndetse n'abo bafatikanije. Byose nyine twabibateguriye, tugiye kubashikiriza muri ano makuru twabateguriye. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuno muyoboro wa YouTube, ico busabwa nta kindi no gukanda kuri subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. M23 ngo yoba yamaze kwinjira muri gahunda yo gucecekesha intwaro zose ziteza imibabaro abaturage burasirazuba bwa Kongo, aho M23 iri gukora ibishoboka byose kugira ngo irengere abaturage bari guhura n'ingorane zikomeye cyane, aho bari kwicwa na leta ya Kongo bafatikanije nyine n'izindi ngabo zitandukanye z'abanyamahanga ziri ku butaka bwa Kongo. Mu byo ingabo za M23 zigize iminsi zigamba ko zigiye gucecekesha intwaro zose zitera imibabaro abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, batangiye kubyerekana aho batangiye guhanura indege zikomeye cyane. Byavuzwe ko nyuma y'imirwano yabereye mu bice byo muri teritwari ya Masisi ku munsi w'ejo hashize tariki ya 2 ukwezi kwa 2 umwaka wa 2024, isakiranije M23 n'ihuriro ry'ingabo zigwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ingabo z'Uburundi, Wazalendo, FRDC, FDLR, SADC ndetse na Wagner Groupe, aho bariko bararwana kugira ngo batsensure burundu ingabo za M23 ku butaka bwa Kongo. Ingabo z'Uburundi zo zahise zibangira ingata bahungira mu bice bigana ibweramana berekeza muri Kivu y'Amajyepfo, aho bamaze guhunga nyuma yaho ingabo z'Uburundi zimaze iminsi zicwa kandi zikicwa ku bwinshi, aho ariko haricwa n'abasoda bakuru cyane b'ingabo z'Uburundi. Izisigaye zikaba zahisemo guhunga M23 kugeza ubu ngubu. M23 ikaba iriko iragenzura uduce twose twa turimo ingabo z'Uburundi. Nk'uko byavuzwe nuko nyuma y'uko abasirikare b'u Burundi bahunze byatumye abaturage bongera guhunga ku bwinshi, bamwe berekeza ya Minova mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, abandi bagana ibice bigenzurwa na M23 muri teritwari ya Masisi na Rushuru. Nk'uko iyi nkuru ikomeza ibivuga nuko abasirikare b'u Burundi bahunze kandi mu gihe indege y'intambara akajugujugu y'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO yari yaraswe ihinduka ibijanjagure, aho ndetse hariho kwerekanwa n'amashusho agaragaza uburyo iyo ndege yashwanyaguritse, kandi byose bikozwe na M23 mu ntumbero yo kwihorera ko MONUSCO ndetse n'ingabo z'Uburundi n'ingabo ziriko zirarwana zose ku ruhande rwa Kongo zimaze iminsi zikora ibitero bikomeye cyane byibasira abarwanyi ba M23, aho abarwanyi ba M23 mu minsi ishize bari bamaze kuhatakariza ubuzima ari benshi, ariko M23 nayo ikaba iri gukora ibishoboka byose kugira ngo yihorere kandi yongere yisubize uduce twose yari imaze iminsi yarambuwe n'ingabo ziriko zirarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Amakuru yizewe nuko ku rugamba ibintu biriko birahinduka, kandi ibintu bishobora guhinduka umwanya n'umwanya bikarangira ingabo zose ziri ku butaka bw'u Burundi zihunze M23, kuko iri gukoresha ingufu zikomeye cyane kugira ngo yihorere kandi igaruze uduce twose isanzwe igenzura. Amakuru yizewe turiko turaronka n'abahegereye ku rugamba bavuga ko iyo ndege y'igisirikare ca MONUSCO yarashweho mu gihe yari yagabye ibitero mu bice bya Karuba, ahari ibirindiro bya M23 muri teritwari ya Masisi, aho yagabye ibitero bikomeye cyane, kandi ikaba yari imaze iminsi igaba ibitero byahitanye n'abarwanyi ba M23 ku bwinshi. Akaba ariyo mpamvu M23 nayo yahisemo kwihanura, kuko yabonaga neza ko iri kugenda yonona urugamba. Ku rundi ruhande, ingabo za Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa zirabarizwa mu itsinda ry'ingabo rya SADC zoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo kurwanya M23. Amarerane yose nyuma y'uko indege yabo y'intambara yagabweho igitero, kugeza ubu batazi abari nyuma y'icyo gitero, nk'uko biri mu itangazo ingabo
ingabo zose ziriko zirarwana ku ruhande rwa Kongo zivuga. Bashize hanze kandi berekana ko iyo ndege ishobora kuba yarashwe na bamwe mu barwanyi ba FDLR bacumbitse ku butaka bwa Kongo kandi bariko barakorana bya hafi n'igisoda ca Kongo, aho bari gukora ibishoboka byose kugira ngo batsinsure burundu umutwe wa M23 ku butaka bwa Kongo, ariko akaba ari ibintu bitariko biraborohera na gatoya. Muri iryo tangazo ubuyobozi bw'ingabo zishize hamwe za Kongo bwashize hanze rivuga ko igitero kibasiye indege y'intambara yabo caturutse irwindi muri teritwari ya Rushuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Bikaba bizwi ko irwindi habarizwa umutwe w'abarwanyi ba FDLR bafasha ingabo za FRDC kurwanya M23 kandi bakaba bahabwa byose na leta ya Kinshasa kugira ngo barwanye M23 kandi bahindukire baze no gukora ibitero bikomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Itangazo risozera rivuga ko abari muri iyo ndege y'igisirikare cya Afurika y'Epfo ko bakomeretse bikabije nyuma bakoherezwa i Goma kugira ngo bitabweho n'ubuvuzi, ariko amakuru aradushikira avuga ko M23 iri gukora ibishoboka byose kugira ngo yigarurire ibice byose yari imaze iminsi yarambuwe na leta ya Kongo n'abo bafatikanije. M23 ivuga ko igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo irinde abaturage bariko baricwa ku bwinshi n'abarwanyi bariko bararwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, aho M23 yo ivuga ko ataco ifise co kurengera ko igomba kurwana kugeza itsinze leta ya Kongo imaze iminsi iyigabaho ibitero bikomeye cyane, ibitero byaba byaranahitanye abarwanyi batari bake ba M23. Akaba ariyo mpamvu M23 iri gukora ibishoboka byose kugira ngo yirengere kandi kugira ngo yihorere kuri izo ngabo zimaze iminsi zibarasa zikanabambura ibice bitandukanye bari bamaze igihe barigaruriye. Umuhuzabikorwa wa M23 Benjamin Mbonimpa yongeye kugaragaza intego yatumye M23 bafata intwaro kandi avuga ko iyo ntego bagomba kuyigeraho byanze bikunze kuko ntago bazemera ko abaturage bazaguma kwicwa na leta mbi, leta imaze igihe ihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Umuhuzabikorwa wa M23 Benjamin Mbonimpa yongeye kugaragaza intego yatumye bafata imbunda bagwanya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu nyandiko umuhuzabikorwa wa M23 yashize hanze kuri uyu wa gatanu tariki ya 2 ukwezi kwa 2 umwaka wa 2024 ubwo yasubizaga abanyamakuru bakora propagande zo kwanga M23, benshi bakaba begamiye leta ya Kinshasa ndetse na leta ya Gitega, aho bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bashishikarize abaturage kwanga M23 mu gihe abaturage bo bazi ko M23 iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ibatabare intambara ndetse n'ubwicanyi bamaze imyaka myinshi bakorerwa ku butaka bwa Kongo mu burasirazuba, aho ibintu bimaze igihe byarayangaye. Muri izo nyandiko Benjamin Mbonimpa yagize ati twahisemo gucecekesha intwaro zitera imibabaro no guhoza abasivile mu byunamo. Iyo akaba ari intwaro ya Kinshasa imaze iminsi ihoza abasivile mu byunamo kubera ukuntu abasivile bamaze iminsi bicwa ku bwinshi. Niyo ntwaro abakuwe mu byabo turabizeza kuzogera gusubira mu byabo. Iyi niyo ntego yacu kandi tugomba kubigeraho byanze bikunze kuko atacindi turengera. Umutwe wa M23 wongeye kubura imirwano ahagana mu mpera z'umwaka wa 2021 nyuma y'uko bari bamaze imyaka 8 mu buhungiro mu gihugu ca Uganda, aho bari baratsinzwe intambara yo mu mwaka wa 2013. Kugira ngo leta y'Kinshasa itsinde M23 muri uwo mwaka tuvuze haruguru, ni mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Joseph Kabila wari uyoboye Kongo icyo gihe bari biyambaje ingabo za SADC, arizo kandi kuri ubu ubutegetsi bwa FRDC Kisekedi biyambaje ngo bafashe kurimbura burundu umuhari wa M23, kuko bavuga neza ko M23 batayikeneye ku butaka bwabo kandi bakavuga ko M23 ari abanyamahanga, mu gihe M23 yemeza ko iri ku butaka bwa kavukire, butaka bwa gakondo, kandi ko atahandi bafise ho kujya.
gusa ibyo mu mwaka wa 2013 bisa bitandukanye cyane n'ibyo muri kino gihe. Ni mu gihe M23 igenda igaragaza imbaraga zidasanzwe aho imaze kwambura ihuriro ry'ingabo za Perezida Felix Tshisekedi harimo SADC, FDLR, FRDC, ingabo z'Uburundi, Wazalendo na Wagner Group ibice byinshi biherereye muri teritwari ya Masisi na Rucuru ndetse na Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuva imirwano y'ubura mu mwaka wa 2021 nta gace kazwi ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa bari bambura M23. Kugeza n'uyu munsi imirwano irakomeje kandi M23 ikomeje kuja imbere, ariko n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa zigenda zihunga, byose nyine bikaza byerekana imbaraga zikomeye cyane M23 ifise. Kandi hari amakuru avuga ko ingabo nyinshi za Uganda zamaze gushika ku butaka bwa Kongo aho zije gufasha bikomeye cyane M23, kandi zikaba zizanye ibigwanisho bikomakomeye cyane. Benshi bakavuga ko ari naho M23 ikuye ingufu muri no minsi, mu gihe yari imaze iminsi yotswa igitutu n'ingabo ziriko zirarwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ibi byose nyine bikaba biriko biraba kugira ngo M23 irengere abaturage bamaze iminsi bahura n'ingorane kubera ubutegetsi bubi burongoye igihugu cya Kongo. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mu kandi kanya kare buze turaza tubazaniye andi makuru nanone ahambaye cyane ari kuvugwa hagati y'ibiriko biraba muri Kongo, aho abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira ibice bitandukanye, kandi bakaba bari kubikora bagira ngo bihorere ku basoda babo bamaze iminsi bicwa n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta.